Pemirsa, parade Baleganjur Sejebak Kota Denpasar resmi ketutup oleh Wakil Wali Kota Denpasar, IKD Agus Aryo Wibawa, sani kecinayang antuk nyuk serahang, piagam penghargaan, sani megenah ring lapangan puputan Badung, I Gusti Ngurah Made Agung Denpasar. Pat-pat seke Baleganjur terbaik inucap, inggi punika, nomor undi 3 seke Gong Remaja Kencana Winguna Kesiman Petilan, nomor undi 5 seke Baleganjur Sinduluang Gurnita Tembau Dentim, nomor undi 7 saking ST Mandala Dharma Bakti Banjar Sebudi Tanjung Bungkak, miwa nomor undi dase saking Kanaka Abiakte Peguyangan. Ringgala inucap, Wawali Arya Wibawa nyuk serang piagam penghargaan Majeng Para Jayanti, kesarangin Sekda Kota Denpasar. Parade Baleganjur Remaja inucap, kaap tiang sida anggen jalaran ngelimbakang kreativitas sa kreatif inovatif yuanane, pinake penerus miwah nami seni budaya, sani ngelimbakang ring tengahin zaman teknologi. Parikrama seni budaya anut adung sarang visi kota kreatif berbudaya nuju Denpasar maju. Mangda renggala pungkuran, sida dados dasar utama untuk ngewangun bangsa sani kukuh. Parikrama Parade Baleganjur Remaja punika, wantah matutujon ngiceni pembinaan, sa usaha ngelestariang seni tradisional untuk mangge kota kreatif nuju Denpasar maju, sepisanan jalaran nyelain pemargin pembinaan seke Baleganjur Sejebak Kota Denpasar. Sawatara sani keanggen dasar ring penureksan parade selami kali raina inucap inggi punika, teknik gegedik miwah tetekep, ide gagasan, struktur, kreativitas saha sesolahan nyayobin ekspresi, gerak miwah tabuh, Riase, Bali TV.